amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, abari muri diaspora nyarwanda n'abari muri diaspora ndundi, mwese mbahaye ikaze kuri PBO Entertainment TV. Nge nitwa Paul Biri. Twe ntitugendera ku bihano. Nduhungire havuga ku kimwaro cy'amahanga mu guhana u Rwanda. Mwese mwiyumve mwikaze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko amahanga yamaze kubona ko gufatira u Rwanda ibihano atari wo muti, kuko rudashobora kubyishinga ngo bishyire mu kaga abaturage barwo. Ibihugu birimo Ububiligi, Canada n'ibindi byo ku mugabane w'Uburayi mu ntangiriro z'uyu mwaka byakoze igisa no kosa igitutu u Rwanda, bigera naho birufatira ibihano birushinja gushyigikira umutwe wa AFCM 23. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yavuze ko kuva ibyo bihano byafatwa u Rwanda rwagaragaje ko bidakwiriye ndetse ko nta musaruro bizatanga kuko atari inshuro ya mbere bishyizweho. Yagize ati bafashe ibyo bihano kandi twababwiye ko uwo murongo atari wo mwiza. Kuza ugafatira u Rwanda ibihano nk'aho u Rwanda ari cyo kibazo ukumva ko ari bwo uzakemura ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ni ukwibeshya. Byagaragaye ko muri 2012 na 2013 ibihano byafashwe, ariko ikibazo cyagaragaye nuko nta bucyo byakemuye. Nduhungirehe yavuze ko ibihano biherutse gufatirwa u Rwanda ntacyo bivuze kuko ibyo rwasabwaga rutashoboraga kubikora. Ati twebwe dufite ikibazo cy'umutekano, tugomba kurengera umutekano wacu, ntabwo tuzashyira umutekano w'abanyarwanda mu kaga kubera inkunga baduha. Yavuze ko hari ibihugu birimo ibya Afurika, Qatar na Amerika byo byafashe umurongo wo kugendera kuri ibihano ahubwo bigahitamo gushaka umuti w'ikibazo. Ati ibyo byose byatumye bya bihugu ahubwo bigaragara ko nta jambo bifite mu karere, kuko byaje bihana gusa bidashaka igisubizo. Byakagombye kubaha isomo kw'ibyiza ari ugukorana n'ibihugu byose kugira ngo dushakire umuti ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Nduhungirehe yavuze ko ibyo u Rwanda rwasabwaga harimo Kongo rugomba gukura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rugahagarika gukorana na AFCM 23 no kujya mu biganiro kandi rusanzwe rubirimo. Ati ntabwo guhana u Rwanda bishobora kugira ingaruka ku Rwanda kuko twe dufite icyo turengera. Turarengera igihugu cyacu, abaturage, kandi turashaka amahoro mu karere. Amahoro azagarurwa ariko ari uko habayeho ibiganiro nk'ibi turimo, ntabwo azagarurwa n'ibihano. Twe ntabwo tugendera ku bihano by'amahanga. Kuva ibihano byatangira gushyirirwaho u Rwanda, Nduhungirehe Jean Patrick Olivier yavuze ko ibihugu byabifashe byamenyeshejwe ko umurongo byahisemo atari wo muti ukwiriye. Yavuze ko bishoboka ko ibi bihugu byabonye isomo bikumva ko bishobora kwegera u Rwanda hagashakirwa hamwe umuti w'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Kimwe mu bihugu byagize uruhare runini mu gusabira u Rwanda ibihano harimo Ububiligi, bwageze aho butangira gushishikariza imiryango mpuzamahanga nka Banki y'Isi, Ikigega Mpuzamahanga cy'Imari n'ibindi guhagarikira u Rwanda inkunga. Nduhungirehe yavuze ko nta biganiro bigamije kuzahura umubano w'Ububiligi n'u Rwanda nyuma yaho bibucanye ku mugaragaro. Avuga ko bugomba guhindura imyitwarire yabwo kugira ngo ubwumvikane bushoboke. Ibi kandi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe abivuze nyuma yaho u Rwanda rukomereje imishinga yarwo ikomeye, harimo n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Kuba u Rwanda rwarafatiwe ibihano n'amahanga ntibyabujije ko ingengo y'imari ivuguruye yiyongera. Nk'ubu ingengo y'imari ya 2025-2026 izaba ari miliyari 732, bitandukanye n'ingengo y'imari ivuguruye ya 2024-2025 yari miliyari 5,816. ni ukuvuga yuko hiyongereyeho miliyari zirenga 1,200.
muri izi miliyari ibihumbi 7 zirenga, reka twivugire ku mafaranga azakoreshwa ku mushinga ukomeye watangiye muri 2017 n'ubu ukaba ukomeje. Mu mishinga ikomeye u Rwanda rutegerejeho kuzahindura ubukungu bw'igihugu harimo ikibuga cy'indege kiri kubakwa mu Bugesera. Biteganijwe ko mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2025-2026 kizakoreshwaho miliyari 701.8 y'amafaranga y'u Rwanda. Imbaziriza mushinga y'itegeko rigenga ingengo y'imari y'u Rwanda ruteganya gukoresha muri 2025-2026 iragaragaza ko hazakoreshwa miliyari 732 y'amafaranga y'u Rwanda. Inyandiko ikubiyemo ko amafaranga yasaranganyijwe mu bikorwa bitandukanye igaragaza ko hateganyijwe gukoreshwa nibura amafaranga ari mu byiciro bibiri birimo miliyari 600,694 n'ibice 4 z'inguzanyo, mu gihe andi miliyari 2 n'ibice 4 azatangwa na Banki y'Amajyambere y'u Rwanda kuri iki gikorwa cy'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Imirimo yo kubaka iki kibuga cy'indege cya Bugesera yatangiye muri 2017. Icyiciro cya mbere bikaba biteganyijwe ko kizuzura muri 2027 gifite ubushobozi bwo kwakira abantu miliyoni 7 ku mwaka, naho abarenga 6,000 bahabwemo akazi. Sosiyete y'ubwikorezi ya Qatar Airways yaguzemo imigabane ingana na 60% ndetse umushinga uravugururwa ku buryo kizuzura neza muri 2032 gifite ubushobozi bwo kwakira abantu miliyoni 14 ku mwaka. Kugeza ubu imirimo yo kubaka iki kibuga cy'indege igeze ku nibura muri 1/4, ni ukuvuga hagati ya 25 na 30%. Gusa inzira z'indege, imihanda yo ku butaka, inzira z'amazi n'ibindi byo hasi byararangiye, ubu hatangiye kubakwa inyubako. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa hari ku itariki 8 z'ukwa 5 2025 yabwiye inteko ishinga amategeko imitwe yombi ko ingengo y'imari y'igihugu yiyongereho miliyari 1,216 n'andarengaho kubera imishinga minini izashyirwa mu bikorwa irimo uwo kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali gishya, no kuvuga iki Bugesera. Mu magambo ye yagize ati: iri zamuka rizaterwa hanini no kwihutisha imirimo yo kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege gishya cya Kigali, kwagura ibikorwa bya RwandAir n'amabwiriza mashya ajyanye n'ubwiteganyirize bw'abakozi. Inguzanyo z'amahanga biteganyijwe ko zizagera kuri miliyari 2,151 n'ibice 9 avuye kuri miliyari 1,503 n'ibice 5 yariho mu ngengo y'imari ivuguruye ya 2024-2025, naho impano z'amahanga ziteganyijwe kuzagera kuri miliyari 585 n'ibice 2. Amafaranga ateganyijwe gukoreshwa mu ngengo y'imari isanzwe azagera kuri miliyari 4,298 n'ibice 4 y'amanyarwanda. Azakoreshwa mu mishinga y'iterambere no mu ishoramari rya leta. Azakoreshwa mu mishinga y'iterambere no mu ishoramari rya leta azagera kuri miliyari 2,637 n'ibice 5. Biteganyijwe ko ubukungu bw'igihugu buzazamuka ku gipimo cya 7.1% muri uyu mwaka wa 2025, kabone n'ubwo u Rwanda rwafatiwe ibihano. Nahangaha nsoreje mbashimira kuba mwanteze amatwi, mbibutse ko iyi ngiyi ari PBO Entertainment TV, naho njye mwumva nitwa Paul Biri. Reba ko kanze subscription niba utarayikanda, naho munsi ni rimwe gusa, naho ubundi amakuru nakagaruka. Naho utaha, ciao.